Lihat teman-teman, ada Adit Sopo Jarwo, Kak Ros dan Haji Udin. Wow, juga ada es krim warna-warni. Kira-kira mereka kalau makan es krim berubah jadi apa ya teman-teman? Kita mulai dari Haji Udin. Wow, Haji Udin makan es krim berubah jadi Ahmeng bawa boy teman-teman. Mantul sekali. Lanjut Adit. Aduh, Adit malah berubah jadi Bang Saleh teman-teman. Waduh, lucu sekali. Lanjut Bang Jarwo. Wow, lucu sekali. Bang Jarwo makan es krim berubah jadi ondel-ondel pakai baju warna kuning teman-teman. Mantul sekali. Lanjut Bang Sopo. Aduh, Bang Sopo makan es krim berubah jadi Amel teman-teman. Waduh, lucu sekali. Wow, Kak Ros makan es krim berubah jadi Boboy Gopal teman-teman. Mantul, keren sekali si Gopal.